nanen hiɗen yewtude fii ko yowiti enen ɓe sukaɓe surtout enen fewntiɓe hande ɓen si tawi woni ɗon hawrude e siga woɓɓe ka saare ga ko tawata hara eɗen andi en fo en acci mawɓe men ka woɓɓe men no acci mawɓe mum ka Fulawa no ari e ɗaɓɓere bon donc nder ɗum ɗo e ɓadagol maɓɓe ko ɗum ma ko ɗo ɗon nane yeytiɗen noon yiltitiɗe wiɗen joni noon fewdo o saaha ɗo ko yaasi ɗaɓɓere joni min anda si tawi woni hara e nder ko wonɗon guindude kon si ɗon hawrude e jama ɓe andan ɗon hoore mon ɓe woɗɗiti e mawɓe maɓɓe ɓen seeɗa mara o est ce que no woodi e woɓɓe maɓɓe tawata hara no wondi e mawɓe mum ɓen yeru tan koɓe waɗi nde mawɓe maɓɓe kon ko honɗum yiwɗon nafa ko potitoɗen sukaɓe on no mawɓe men ɓen kon ma ko honɗum yiwɗon lorra ko potitoɗen mawɓe men ɓen kon. haray nam ceerno Mahamadou Aliya haray no yewtirɗon ni haray no woodi e muɗum meɗen hawrude maɓɓe seeɗa ko woni kadi e muɗum kon ɓe ala wondude e mawɓe muɗum ɓen ha ɓe holla ɓe e diina me kan no nawreten ɗum haray hawra e maɓɓe tun e jikkuli maɓɓe ɗin e jikkuli wonduɓe e mawɓe mum ha andi goɗɗum so yalti ɓen haray neydi ndi wonantama gotum haray ɗum ɗon no ɗuuɗi noon e sukaɓe e surtout jamanu meɗen ngun inneten ka fewnuɗen ɗo hande noon no fewndirɗen ɗo ni enen ko ɓurɗen dolnorde ko yaltugol ɗaɓɓugol ngol no woodi noon kadi e arɓe ɗaɓɓugol kono no andi no acci mawɓe muɗum ɓen ɓaawo no andi kadi ko mawɓe muɗum ɓen woni ko eltuno ɗum fewnde nde ɓe wonti haray so yi hewɓe meɗen no yaaɗo ha ronka andude hoore binde ko jokkata ka fewndi ɗo ko majjodirgol e mawɓe muɗum ɓen haray surtout noon enen ngu jamanu wonɓe yaltude sukaɓe ɓen ɗo haray hewɓe men no hawrodirde e suga e ɗin programme ji ɗi wonɗin sifade ɗo kono wondugol e mawɓe ɓen ha mawɓe ɓe wawama jannude no yarata no wondirta e jama on eno nawrata aduna ma on eno moƴƴinirta lakara ma on ɓuuri wondande en importance e di argol tun hara wawali famodirde e mawɓe muɗum ɓen nam no selli kono wata wonirde nam ceerno Ibrahima mi anda si tawi woni haray mi ɓuuri tañinade no woodi le kadi ko ɓeytanon en ko tawata surtout menen ngu zamanu hande ko honɗum min acci komin duwaka accude par ce que effet so darri e tammoɗon onon haray no gasa hiɗo yii komin acciti laawi ɗi min acciti gila ka namuji men ha e ka jandeji men tawata hara meɗen acciti laawi goo e nder muɗum tawata hara min anda meɗen feggade e muɗum mi anda so tawi woni hiɗon no woodi ko maka noon en e fewi ɗum ɗon kadi seeɗa nam ayi no woodi feggande fewndo ka fewnduɗen ɗo nam peggeɗen no heewi tew nam ko honɗum woni go'o on si tagaɗo a jibini ɓiɗɗo ma ɗo woni fiye woni pay ko ndeyum woni pay ko ngurum nulaɗo wi addibbo awladukum wa allimuhum ko ɗon ni e ton ɓiɓɓe mon ɓen ko ɗon jannoton ɓe enen pullo Fuuta noon no woodi aadi ndi wowɗe wadde ndi manki e men seeɗa
Naam. wono o janngugol ba e sigi. Naam. Sabu ba e sigi kala pullo fuu to mo janngaari ɗum ɗon o waawata windude lettre o waawata janngude lettre. Naam. haray e nder ɗi duuɓi 15 ɗi on tigi e wondi e mawɓe mum Naam. yo wakkilo o heɓa ɗum ɗon ba e sigi on o jannga kadi mecce. Naam. mecce e qur'an Naam. jannen ɗi ɓiɓɓe men ɓen e français Naam. gande ɗen fof hay gotal gandal bonungal ala kono ɓurde moƴƴugol kadi. Naam. e hari ɓaawa ɗo Naam. hari hande mo landike en ɗo hande ko honto lewru lewru ɓale fewndi en anda yoga e men andal nden do a yiɗɗitanade ɗin piiji. hari mawɓe men ɓaawɗo ɓe darata montor kono si ɓe darino nangue ɓe andi ko heure o mbo fewndi. Naam. enen ɗo fof fewndo ɗo hay goto mo andanɗa hoorema no wawi ɗum ala. si a landama ɗo hande lewru men ko jelu te ko honɗum landorte lewru men ko jelu no woodi toon ñalɗi ɗi andanɗa hoorema Allah no yamiri hen horuɗi ko ɗi wiyete ayyamul biidi 13 14 15. Naam. ɗiɗo ko ɗiɗo wiyete ayyamul biidi. joni noon anjul ɗon sa andali lewru ma ndun ko jelu a wawata andude hooreteɗe ɗen ha wawa heɓude ko heɓete e lewru ndun kon te hunde fof ko aksu. Naam. français wi sens contraire. Naam. sa heɓade wo andu koye heɓade wonɗa. haray ɗum ɗon no jeeya e difficulté ji men ɗin. Naam. yiltiɗo ɗen e cosane men on ka jande Naam. ba e sigi. eyi ɗum haray no woodi ellaji buy e muɗum. Naam. haray ko noon wata wonirde 78 116 82 38 fi kala wawo participe de émission yeru tam heddaniɗo en ɗo on ay wona fandare meɗen ko iɗe yaafini pour toujours mais nam ceerno Ibrahima yaasi ka fewdiɗo hande ɓaye innayyi no makir no pular maki wiiri noon lefol gotol ño'atako hi yewtude côté ji ɗin fof ka suddiɓe ka duhiɓe e ka suddiɓe e mi anda sino woodi ko ɓeydi toon seeɗa e sengo neediji suddiɓe ɓen ko honɗum yiwɗon e sengo suddiɓe ɓen kadi e affaire neediji ɗin gila ka wonde guuji e modiɓe maɓɓe ha e moɓe fotata ka laawi par ce que eɗe yaasi hannde on kala mo yiɗɗa e hoore laawol haray si no mi ɓuri e tañƴinade si tawi woni o tigui ko éducation moƴƴo jogui ɓe nantodira ɗon ɓe andidira ɗon ɓe wona ɗon nene goto ɓe wona ɗon baba goto sabandema jikku on e needini ko ɓe wondi kon mi anda si tawi no woodi ko ɓeydi toon e surtout sengo sonnaɓe ɓen kadi seeɗa ko yowiti e affaire needi kon. naam hedde e sonnaɓe ɓen kadi naam eɗen jogii ɗon ellaji buyi naam ɗi andanɗa hoorema no tiiɗi e meɗen sabu o wi alhaya o nifsul iman naam hersa ko ɗum woni feccere gomɗingol Allah naam wa man lam yastahayi kala neɗɗo mo hersata faliyafu almasita yo waɗu ko yiɗi o joni noon Allah no yamiri suddiɓen suddiɗo si tawidema Allah o muraki si o juuli Allah jaɓantamo julde makko nde te hande ka aduna on fewdiɗo ko yi'umi kon ko an hulata ɓiɓɓe maɓe ko an hersata ɓe ko an ɗoftotoɓe ko an muñoto fi yo wondu ɗum no satti e men fewndo naam min ko yi'umi kon naam eyyi a darato fi yo moƴƴu daroɗa fi yo ɓe feew ɓe daro fi ya hersu ɓe daro fi ya wirta min miɗo yi ɗum e jamanu ngum fewndo ɗo naam e woɓɓe a yiyay no yalti ka beddaji a sikkay ɓe acca nene maɓɓe ba maɓɓe ka nder suudu
haray wonpiiji goo mi sikki haray e ɗum ɗon no hawniɗa no hulɓini no hulɓini nam eyi ko noon wato joni noon e nder ko maako ɗon ɗo mi anda si tawi woni hara ko mawɓe ɓen delfindi e affaire nedi ndin ka hara ko ɓiɓɓe ɓen woni ala e ɗoftade mawɓe muɗum ɓen par ce que ko ɗum waɗi so dartini neden inne kaka mawɓe ɓen iwrata joni noon kala pay kum bonu kum ko ɓeynata oɗo koye ɓe guure yalti mi anda si tawi woni ko e zamanu ngu woni e si tawi hara ko mawɓe ɓen ɗuytiti e programme ji ɓiɓɓe mum go e façon ji goo min miɗo wawma wiide nam ko jamanu ngu woni ala nanande mawɓe mum fewndo sattere hoore nden nan mi anda honto iwri nam kono ko yiɗɗa ɓurama moƴƴude fof ko ɓiɗɗo ma selli e jamanu ngun hande hay hara ko pay kun toso kum fotay kun ni so yewtidi a taway kon ɓurma wawde haala si o yewtidi juuti ko an hulata kum ko an hersata kum ko an ɗoftoto kum ɗum ko ɗum fewndi fewndo ɗo a jibinta ɓiɗɗo ma yiya himo waɗa wonpiiji goo hiɗa andi ɗiɗo moƴƴa tawa hiɗa weltori ɗum si tawi ko a neɗɗo julɗo selli ko yiɗɗa ɓurama heɓude o ko ɓiɗɗo ma ɓurama yeɗude fewude o ko ɓiɗɗo ma kono fewnɗo nedi ndin ko nawsi maɓɓe wakkilaki ko pay koye ko woni ɗoftaki nam min ko ɗum ɗo yi'umi ɓayrno e hoore am nam ko noon wawata wonirde namu ceerno Mouhamadou en nanima ko mawɓe ɓen ɗo mi anda si tawi woni hara e onon kadi yiɗon hawra e nden sattede ko honɗum waɗi siɗe yewtude ɗum ɗo ko enen sukaɓe nde yewtere ɓuuri tuusude par ce que ko honɗum waɗi fiigo mawɓe ɓen komi feƴƴi joni siko sago maɓɓe laawi ɗi ɓe rewi ɗin ɓe yiɗa zuriyaji maɓɓe ɗin accita ɗin laawi par ce que ko laawi moƴƴi joni noon enen fewdo ka fewdiɗen ɗo no woodi e men mi ɓuuri tañƴinade tawata haajaka e ɗum ɗon no wi kañum ko jikku c' est à dire nedi ndi jogui ndi kañum ko ɗum ɗon wurirta mi anda sino woodi ko ɓeyton ɗon seeɗa ko yowiti e sengo enen on kadi par ce que ko be ɗum ɗo ko be yewtitoɗen enen hakkudeji men enen o génération actuelle enen ngu jamanu fewndi ngu hande haray ko no woniri haray ko ɓe maki kon no selli no tabiti e jamanu meɗen ngun hande e eɗen manki ɗoftade mawɓe meɗen ɓen ɗum ɗon koye me woni ɓay a yiyay heewɓe meɗen mawɓe ɓen haalay holla ɓe laawol ngol ha heewɓe meɗen sakkitora ƴettugol ɓernde tawa no wawi wadde mawɓe mum ɓen aña ɓe hara wawata hay yarde telen ka ɓe hikkori haray wonon sa ƴettani jibinɗo ma fewnowo ma ɓernde haray a ɓurtay tun soñjade woni e ɗin probléme ji kadi enen jamanu hande ngun surtout enen sukaɓe ɓen e ɗum ɗon no tampinde hewɓe meɗen haray mawɓe meɗen ɓen si yewti en fino fewiren woɓɓe men ko nangirta mawɓe meɗen ɓen awa haray haqqille maɓɓe ɗen ko ɗuyti te yewta no ceerno Ibrahima Sori makiri ni ko yiɗata ɓurama fewde o ko ɓiɗɗo mo jibinɗa ko yiɗata yo heɓu ɓurama o ko ɓiɗɗo mo jibinɗa kono ɗin probléme ji ɗon no heewi ka galleji meɗen sukaɓe ɓen ɓe ƴetta e ɓernde ɓe haɓɓito ko mawɓe maɓɓe ɓen ɓe woni ƴettande ɓernde tawa ko hoore maɓɓe ɓe woni lorrude ko galle maɓɓe ɗen ɓe woni lorrude selli haray ɗum ɗon miɗo meɗen hawrude e muɗum génération meɗen on ko ɓuri kon ko ɓerɗe woni gollirde wona ɗoftare nam no selli haray noon ɗum ɗon wawata en ɓantude wawata kadi ɓantude jiidi nde wonɗen jiidade ndi ok nam inchallah haray ko noon ceerno
Ibrahima Naam. mi anda sino woodi ko ɓeytanon en seeɗa ko yowiti toujours ko inna needi e jikkuji men kon haare ɗin suti goɗɗum no yeeso mon ɗo ɗe mi anda sino woodi ko ɓuccanon en e mer muɗum ko tawata hara ɓahiɗen andi ko woniranɗen ɗo koko jama on yo heɓu ko nafitora e nder émission on c'est à dire ko faandi ɗen koyo jama on faamu ko wonɗe yewtude kon ɓe faamira haqqille maɓɓe ɗen hara ɓe faamirali no wonɗe yewtirde noon piiji gono toon Naam. haray konngol ngol wattitama e junngo mon Gasi tun on jarama. Hara en hewriki kadi jama on fop nde weltanoɓe. nam Hiɗen immito kadi ko darinoɗon nane ɗon nam hedde e jikkuji moƴƴi ɗin e jikkuji bonɗi ɗin. nam ɓayru hunde fof ko mustarikani. Sabu hiɗen andi al adabu wa husnul hulqi needi e moƴƴude jikku mustarikani ɗi hawtutu. nam Ha? nam Kama anna allaha wa rasulahu mustarikani. Ni no Allah e nulaɗo hawtiri ni jikku moƴƴu ngun e needi ndin no hawtiti. nam Haray non ɗo hiɗen darino nane o wi taqwallah hulugol Allah ko yamitorgol ko Allah yamiri ɗofto ko Allah yamitorgol ko Allah yamiri haɗito ko Allah haɗi ko nam wa husnul hulqi bonde jikku wa husnul hulqi e moƴƴude jikku wa su'ila nulaɗo landano an aksari ko ɓuri hewde ma yadkhulu nas ko nadata yimɓe ɓen annara yite faga nulaɗo maki alfammu wal farj ko hunduko kon e awra on ya'ani hunduko kon ko addata ha nada jommu yiite bil kalamil batili ko haalirgol ko fenande watta amil harami e ñamirgol ko harmi kon ɗiɗo piiji ɗiɗi addata ha hunduko kon nada jommu yiite nam o wi alfarju farju wal farju e farju on bizina ko waɗirgol farju mum on zina wassahawatil harami e belanji harmuɗi ɗin ya'ani bizina sa nani wiyama zina ko arabu wiyata zina enen pullo fuu tawi en keɗagol ngol eyi par ce que o wi an nasru tasra'u sahwati ndarogol ko ɗum rimata faale eyi an nasru tasra'u sahwati ndarogol ko ɗum rimata faale joni noon zina si firtama e pular ɓayru koyen haalu fof laɓɓinen poyi no jama on famira si e wiɗo zina koye ɗengal arab nam a artirde noon e ɗengal arab ngal e ɗengal ma pour yo woni jumlatul mufida nanuɗo wo hara nafay ɗum ko ma wiyen kelagol ngol nam saabu enen ko ɗum wiyeten pullo fouta Nam. ko no wirata nam haray e ɗiɗo ɗiɗi ko ɗum addi ha ko ɗiɗo ɓurata naɗude goɗɗo yiite hunduko kon fenira ko walla ñamira ko ko harmi farju on waɗira ɗum e ko wiɗen ɗa ko nam naam o wi wa an aissata ƴettama e yumma aissa ummil muminina radiallahu anha qalat ɓe ɓaki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam inna min aklamil muminina imanan ko ɓuri timmude e julɓe ɓen fof gomɗingol allah ahsanuhum hulqan ko ɓurɗo moƴƴude ɓe jikku on wa altafahum bi ahlihi hara kadi mo newani ɓe guure makko nde nam eyi himo newani ɓe guure makko nde wa anha ƴettama yumma aissa radiallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqulu innamal mu'minu ayino julɗo la yudriku bi husni hulqihi o heɓiray saabu moƴƴude jikku makko ngun darajati sa'imi wal qa'imi ñalorma kala saabu jikku makko moƴƴu ngun o windante ko e horude o woni jemma kala o windane ko e nafude o woni nam saabu jikku moƴƴu makko ngun anani de nam o wi wa inna rijal la yudriku bi husni hulqihi qa'imi bil layli azzami bil hawajiri o windante ñande kala nangue hoore wulnge ko horuɗo jemma on fof ko nafuɗo
وعن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبتين الله لا يبلغ العبد هم يتنا مكدو جهاد مكون بحسن خلقه سب مؤيد جيك مكون درجة الصائم درجة هورو والصلاة جولو أي أوي أكمل المؤمن كو بري تيمودي جولدو إيمانا غوم دينغول الله أحسنهم خلقا كو برو مؤيد جيكو وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد أين جيادو لا يبلغهم يتر بحسن خلقه سب مؤيد جوك مكو عظيم درجات الآخرة مولود درجات الآخرة وسرف المنازل هبد بلاسي كل دو الآخرة وإنه بالله والله نمؤيد جيكو la di'ful ibadati o sowante deweɗe ñande fof ñande sa waɗi goɗɗum windaneɗa capanɗe jeeɗɗi sabu moƴƴude jikku on wa an abdoullahi ibnu amri radiallahu anhuma qala samitu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam in nani nulaɗo allah yaqulu hiɓe maka innal muslimu ayino julɗo almusaddada ko ɗum woni tiiɗuɗo ɗoftagol allah la yudriko heɓira darajati sawmihi baraji horuɗo alqawmi alqawami daraniɗo bi ayatillahi aji allah bi husni hulqihi sabu moƴƴude jikku makko wa karami dirbatihi e moƴƴude jikku makko ngon darbati ko jikku o yiwa an safwana ibnu sulaymin qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ala ukhbirukum on accatami yeeto on bi aysaril ibadati ko ɓuuri moƴƴude dewe ɗen wa ahani ona ko ɗum ko ɓuuri newade alal badini hara tedda e ɓandu assumtu deƴƴugol wa husnul hulqi e moƴƴugol jikku par ce que o wi assumtu hikmatum deƴƴere ko gandal hewde kono qalilum fa'iluhu fanɗi waɗoɓe ɗum al hurru hurrum ma lam yatakallam dimo ko dimo fannima o haalali ko tuma haaluɗa o ande si a yennayi si a waccay ko ɗum de wa husnul hulqi e moƴƴude jikku wa an aba hurayrata ƴettama e abdourrahman ibnu sakri radiallahu anhu anna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam qala o maaki karamil mu'mini teddungal julɗo diinuhu ko diina makko kam isil mar'u lam yalbasu libasan min attuqa taqallabu uryanan wa in kana kasiya wa khayru libasil mar'i ta'atu rabbihi dendangal ko neɗɗo ɓornoto cuɗora ka hoore leydi ɗo tawa ko moƴƴere mum aduna e lakara ko diina kam kala ko neɗɗo ɓorni coñci ko ɗi laɓa fof si a cuɗorali limanu haray ko a holuɗo haray an neɗɗo on ko a holuɗo yo allah holtin en dolokki iman billahi o wi wa mur'atuhu wiyede kaari ko neɗɗo aɓuluhu ko gollirde haqqille makko de sabu ko okka ɗen doole fof ko doole piiji tati ko quwwatul jismi e quwwatul aqli e quwwatul ilmi doole ɓandu doole hakkil doole gandal ɗiɗo dooleji tati okka ɗen ka hoore leydi ɗo e wa mur'atuhu wiyede kaari ko neɗɗo aqluhu ko marde mo hakkil gollira hakkille ɗen eyyi o wi wa hasbuhu kaari ko no yiway hulquhu ko jikku makko ngu siko jikku moƴƴo jogiɗa ko ɗum ɓe wiyata kaari kaari ko moƴƴo no moƴƴi jikku siko jikku bongo on tigi jogui ko ɗum kadi ɓe wiyatamo ko ɗum taki so wi wa hasbuhu no neɗɗo o way noon hulquhu ko jikku makko ngu ko ɗum o sifete ha wa an aba hurayrata radiallahu anhu anna nabi sallllahu alayhi wa sallam qala lahu ya aba zarri la aqala kad tadbiri assalamu aleykum nam waleykum salam on jarama ɓe eyyi hiɗon e jaam tamara toon ko boubacar bentali arti ha joni nam ko bisimilla boubacar bentali awano golleji mi yewton seeɗa yettude allah boy ha joni de mbiɗen jooɗi min e siɓanɗo men nde westoro émission moƴƴa moƴƴa noon ayo awa bisimilla ko wontum haray ɓuuruɓen ka téléphone ji wawa le on handade hande mi anda ko wonduɗaɗi nam no selli o yi tan o woni permetali en buy ko waɗi eɗen heɓuno gaari ella hoy ka machine o ko ɗum woni no ittede
non ko noon wonirɓe Libreville gabon wonirɓe Gambia wonirɓe Lagine Conakry fof tanti kono ɓe wawali heɓde ɓe noon tigi tigi ɓe weltori moƴƴo émission on ɓe yiɗino kadi suivre kono e haray ɓe welti dal tigi tigi moƴƴanon ɓe weltori invité ɓe ɓe weltori onon journaliste e moƴƴanon aray koye goto e muɗum ɓe wawa suivre si Allah jaaɓi si émission o lanni mais wawa naɓande fino ɓe suivitira ko feƴƴi kon ɓe darta ko feƴƴi kon inchallah gasi tum hara mbiɗen weltanmi hono kadi moƴƴa ko seeɗaɗan hara yo Allah woni ɗon émission on ɗon de amin ya rabbi amin eɗen wuuro invité ɓen noon fof ceerno Mamadou Sadji Ibrahima fof ɓe nani ɓe ɗo eɗen wuuro directeur radio on monsieur hayta monsieur Ba fof ɓe nani ɓe yuriki ke min noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا ذر كوي ابا ذر لا اغلى قدت بيري حكيل على كو ودي سي وناكو ميجيتوري ولا وراء رنتاري على كالكفي ونو هادي تاغول كو الله هادي ياميتو كو الله ياميري ولا حسب بوجري على كحسن الخلق ونو موجودي جيكو نعم وتقدم في إخلاص حديث أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح كغونغا مالويته سبو ملال وناك أدنى دوغوي من أقلس قلبه كلا أولاد بن دبرندم للإيمان ونان دقوم دينغول الله وجعل قلبه وودي برندم كوندين سالما كدادو دنغانيا نيني walisanuhu dengal makko ngal sadiqan ko gongal ngal haalata wa nafsuhu wonki makko kin mutma'innatun no feewi wa khilqatuhu jikku makko ngun mustaqimatun no focci naam ay haray odo o maloyte gada aflaha ko gongal maloyte man aqlasa qalbuhu lil imani wa ja'ala qalbuhu saliman wa lisanuhu sadiqan wa nafsuhu mutma'innatan wa khilqatuhu mustaqimatan bende den no wadi limanu billahi hinde laabi pes ngañanendi dengal ngal ko gonga haalata won kikin no laabi pos jikku ngun no feewi ha ay naam وعن أبي آلاء رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأرمك نلاب من قبل وجه هدى يسمك فقال وماك يا رسول الله كو أي نلاب أي الله أي أملك هند قول أفضل بري مؤيدة قال نلاب ماك حسن الخلق كو مؤيدة جيكو ثم أتاه هوتي وأرجم عن يمينه كهدى نعم مكو فقال ولندي مكسام فهم أي الأملك هند قول بري مؤيدة ayyul amali afdal ko honde golle buri mojjude qala nulaado maki husnul khulqi ko mojjude jikko summa ata woti o ardi kadi an samidihi kanan asimadihi kanan makko faqala ya rasulullah ko ayyul nulaado allah ayyul amali ko honde golle afdali buri mojjude qala husnul khulqi ko mojjude jikko summa ata woti o ari mo min ba'dihi bawo yani min khalfihi o ardi mo kadi hedde bawo faqala ya rasulullah ko ayyul nulaado allah ayyul amali ko honɗum e golle afdalu buri mojjude faltafata ilayhi nulaɗo yeƴƴiti ay faltafata ilayhi yeƴƴitimo rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam faqala malaka an ko honɗum waɗi la tafahamu a famata mi wi'ima husnul khulqi ko moƴƴude jikko nam par ce que nulaɗo wi innama bo istu li utamma maharima al aqlaq min ko Allah addirinmi ka jamaɗo ko yomi moƴƴinti jikkuli maɓɓe bonɗi ɗi si ɗum ɗon moƴƴiti haray fof moƴƴiti naam si tawidema Allah jikku neɗɗo bongu ngu moƴƴintinama haray o fof o moƴƴiti andi jikku no hani jogade jikku moƴƴi jikku moƴƴi naam anani de wa an aba amamata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo allahu maki anano min zaimum komi fawtaniɗo aljanna fi baytin ndun ɗon suudu rawbatil jannati ndu wonaya ka canɗi aljanna liman tarakal miraa on accuɗo sonko wa in kana mu haqqan haysi o toñama par ce que o wi keytane no jogui kalman kono
comprimere nde attotoɗa meɗɗade sa seytini nden a sumtu ko ya deƴƴu sa deƴƴi a yennata eyyi ko ɗum taki nulaɗo maki fala taqdab yandi wota jaɓu seytinde anani de accuɗo samak accuɗo sonko wa in kana mo haqqan haysi o toñama Allah no fawtani on ɗon aljanna par ce que o wi assabru ko ɗum wiyete muñal man sala nala mata manna si neɗɗo newike o jogui ke jikku moƴƴu dendagal ko ɗaɓɓi o heɓay sabu a yiɗa yimɓeɓe yiɗama eyyi kono sa jogui ke jikku bonɗo a aña yimɓeɓen añama eyyi o wi wa fi wasati ljannati woni kadi ka hakkude aljanna Allah da e nulaɗo wawi mi fawtani ke natugol aljanna liman tarakal kasiba on accuɗo fenade wa in kana masiyan haysi ko sama kala o woni wadde misal pay kunno ladaɗa tama jungo ma gon hara hay fuso ala to wiya ari jondiramo no jungo hiɗa andi hay fuso ala toon a fenanima ko ɗum ɗon ɓuuri fanɗude e fenade nulaɗo faaki noon haysi on sama kala ɗon accu sabu julɗo wonta fenowo wa baytum e suudu fi alal jannati ka ɓuuri towde e aljannaji ɗin ɓeɗo fof heɓa e aljanna dey kono noon ko ɓurata heɓde aljanna towɗo on liman hasana kulguhu ko ommo jikku mum moƴƴi ko ommo jikku mum moƴƴi wa an jabiri radiyallahu anhu jettama yoɗo anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna ahabbakum ilayya ko ɓura yiɗede on ka Allah wa agorabakum minni ɓurɓe ɓattade Allah majlisan palasi yawmal qiyamati ñande dal ngal ahsanukum akhlaqan ko ɓurɓe moƴƴude jikkuli ɓen ko ɓen ɓadoyto Allah wa ru'ya an ammari bun yasirin ko oɗo nene mum e bamum atta warede e jihad radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah maki husnul kulgi moƴƴude jikku kulgillahi l azami ko ɗum woni jikku Allah mangu ngu sabu o dalani en ka qur'ana law yuwaqizu llahu nnasa bima kasabu ma taraka ala zariha min dabati si Allah nangitiri jikku jama ko ɓe jogui kon hay goto accata ka hoore leydi ɗo fof o halkay kono noon ɓayri ko moƴƴo jikku ko ɗum taki enen kadi jikkinoren ɗum ko Allah yiɗani en kon yiɗanen ɗum hoore men enen kadi wa ru'ya an jabiri bun abdullahi radiyallahu anhuma an rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yewtere nde o ƴetti e nulaɗo tigi o wi an jibril yewtere nde o ƴetti e jibril anillahi jibril no ƴetti e yewtere nden e Allah ta'ala towɗo gaala inna haza dinu a yino ɗo kaɗo dina irtadahu mi weltori kadi nafsi hoore am wala yuslihu lahu ka dina ɗo moƴƴata e mum illa siha o si wona okkowo o husnul hulqi e moƴƴo jikku par ce que o wi kaslatani geɓe ɗiɗi la yajtami ani ɗi wawa hawtutude fi muminin e julɗo albukhlu ngudda wa su'ul hulqi e bonde jikku la yajtimi ani fi muminin gat ɗiɗo ɗi wawata wonde e julɗo feren ɗiɗo ko mustarikani ka kuma hatti kuma ware ɗuma ala ɗon ɗi wawa seedude eyyi albukhlu wa su'ul hulqi nam wa ru'ya an aba hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awhallahu allahu wahyi ila ibrahima alayhi salam o wi ya khalili ko ayyo giɗo am hussin hulquka moƴƴin jikkuga magu walaw ma alkafiri haysiɗa golludude e heferaɓe ta janfode inna allaha la yuhibbul kha'inina Allah yiɗa janfotoɗo inna allaha la yuhibbu zalimina Allah yiɗa kadi toñowo azulmu toñe zulmatun ko niwra yawmal qiyamati ñande dal ngal nam o wi haysi ko o wi tadkhulu nata madkhalal abrari ka ɗoftiɓe Allah ɓen fof natata ɗon
wa inna kalimati no daalol angol sabagat ardike ley husni hulqihi sabu moƴƴude dug anano min o zilluhu mi ɗowdinanayi neɗɗo moƴƴo tata arsika ley ersi am wan asigi yawde mi yernata mo min qitirati qudusiyi ko ɗum woni wendu kawsara am ɗo wan adini yahu min jiwari o ara kadi min hoɗida moƴƴuɓe jikkuɓen fof hoɗidoya e allah ñandedal ngal yo allahu moƴƴu en ñattiɗe jikku anani de wa anhu aidan radiallahu anhu qala samitu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqulimo maka ma hassana allahu hulqu rajulum allahu moƴƴinali jikku neɗɗo wa halquhu o moƴƴina tagu makko ngun fatamatahu nara abadan yite ñamama fes si allah moƴƴini jikku ma moƴƴini tagu ma ngun yite mematama nam wa an abdullahi ibnu umar radiallahu anhuma annahu samia rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqulu ala ukhbirukum on accatami yeeto on bi ahabbakum ilayya ɓurɓe yiɗede ka allah wa agrabakum minni ɓurɓe ɓadade allah majlisan place yawmal qiyamati ñande dargal fa adaha marratayni o haali ɗum laabi ɗiɗi aw salasa ma laabi tati qala nam ya rasulallah qala ahsanukum hulqan ko ɓurɓe mo moƴƴude jikkuɓen wa an anas radiallahu anhu qal laqiya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah hawruno aba zarrin oɗo fa qala o makima ya aba zarri ko ayi aba zarri ala adulluka accatami tindinama ala kaslatani jeɓe ɗiɗi huma aqaffu ko ɗeɗo ɓuuri foygitade ala zahari rondagol ɗum wa asqala ko ɗen kadi ɓurata teddinde alal misani peese maɗe ñande dargal nam min hayrihima e ko wona gueɗe ɗen ɗon ngal geɓal ɗon ɓuuri moƴƴude ko wona ngal ɗon qala o maki bala hankay ya rasulallah qala alayka bi husnil qulbi mi torike ma yo jikku ma ngu moƴƴu watuɗu sumti heewi ko deƴƴuɗa sabu si goɗɗo ɓooyi haalude rek joni o haala beleɗe ko ɗum taki si wiɗen a sumtu hikmatum qalilum fa'iluhu alhurru hurrum ma lam yatakallam nam o wi fa wallazi nafsi bi yadi mi wondiri mo wonki a woni e juuɗe mum ma amilal halayga allah e tagu ngu gollirali e moƴƴereji bi mislihima ko way waɗi ɗiɗi hewde ko deƴƴi e moƴƴude jikku ha nam o wi ya aba zarri ala adulluka ala afdalil ibadati wa aqafuha alal badini a accatami tindinama ko ɓuuri moƴƴude dewe ɗen hara kadi hiɗi foygintini ɓandu wa asqaliha fil misani hara kadi beɗoma balance ngol tedday wa ahwanu alal lisani hara kadi hiɗe foygiti e ɗengal kala to e bala hakay fidaka ummi wa abi kamɓe ko noon ɓe wondirta mi sottirima nenan e baban si mayde ari yo naɓuɓe accama annulaɗo ɓayra gomɗinta allah ha ɓurna hoorema e nenema e bamma fof yiɗugol nulaɗo par ce que kanko ko nulira ko rahmatan lil alamina ha eyyi o wi qala o maki wa alayka defike maɓe tuuli sumti hewde deƴƴugol wa husnul hulqi e moƴƴude dikku fa innaka noon lasta bi amilin laataki hiɗa gollira ya aba zarri an aba zarri bi mislihima waɗiɗo ɗiɗi e moƴƴude ka aduna ma anani de wa ru'ya aidan min hadisi abi darda e qala rasulullahi sallllahu alih wa sallam ya aba zarri ayi ha joni ala adulluka bi amrayni accatami tindinama piiji ɗiɗi kafifi mu'natiha fere majji no fanɗi ha kono azimum ajruha huma baraji majji no ɗuuɗi ha lam talqa allahu azza wa jalla bi mislihama a wawata hawrude allah hiɗa golli moƴƴere ko ha hewto ɗin ɗiɗi o wi ko hon ɗum tuulu sumti hewde deƴƴere wa husnul hulqi e moƴƴude jikku wa an aba hurairata radiallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ala ukhbirukum on accatami yeeto on bi khiyarikum ɓurɓe on moƴƴude qala bana ya rasulallahi qala o maki atwalakum amaran
ko ɓurɓe on juutude balɗe wa ahsanakum akhlaqan hara jikkuɗi ɗin no moƴƴi. Naam. Wa an usamata bun sariki radiyallahu anhu gal kunna men latino julusan meɗen jooɗi inda nabi sallallahu alaihi wasallam ka annama alayya no wayi wasi no wayi noka ru'usina koye amen attayru colɗi malam yatakallamu minna haalali amen mutakallimun haalowo iza ja'ahu si ari ɗon unasu yimɓe fa qaluɓe o man habba ibadallah ila llahi ta'ala man ahabba ibadallahi ila llahi ta'ala ko hombo ɓura yiɗede e jihaɓe allah ɓen ka allah to kala ahsanuhum khulqan ko moƴƴuɗo maɓɓe jikko on ɓurɗo moƴƴude jikko on ko on ɗon ɓura yiɗede ka allah to. Naam. Wa fi riwayatil ibnu hibbana binahwi illa annahu qala ya rasulallahi fama khayru atal insanu ko honɗum ɓuri moƴƴude e ko neɗɗo okka fo kala khulqun husnun ko jikku moƴƴungu kala ko neɗɗo heɓi ka hoore leydi ɗo ko ɗum taki si wiɗen naane husnul hulqi nama moƴƴude jikku ko bénéfice boyi su'ul hulqi bonde jikku su'u mum ko kata boyi eyyi ko ari mo woyonay eyyi nam o wi wa ma utiyal insanu fama khayru ko honɗum ɓuri moƴƴude ma utiyal insanu ko neɗɗo okka fof qala khulqun husnun ko jikku moƴƴungu ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e ko neɗɗo okka kon fof. Wa an jabir ibn sumurata radiyallahu anhuma qal kuntu fi majlisin mi wonno e jonde fihi no e nden jonde annabi sallallahu alaihi wasallam wa sumurata wa abu amamata ɓeɗo fof ko sahaba fa qala innal fahsa wal fuhsa laysa al islamu fi shay'in haalugol ko boni golla ko boni ɗum jeeyaka e l'islamu fes eyi innal fahsa wal fuhsa laysa min al islami fi shay'in wa inna ahsanu nasi ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen islaman dina mum ahsanuhum khulqan ko ɓurɓe moƴƴude jikku ɓen. Wa an abdullah ibn umar ibn al-as radiyallahu anhuma anna mu'az ibn jabal radiyallahu anhu arada safaran o falano wadde wayasi fa qala o maki ya nabiyallahi ko ayyonulaɗo allah awsini yamirin wodu ko yoɗinɗami yamirami qala ibudullah yambi rew allah wala tusriku bihi shay'a wata kafude e rewgol allah hay hunde qala o maki ya nabiyallahi ko ayyo annabijo allah zidni ɓeyde nan ka wajagol lam qala iza asata fa asin si goɗɗo bonnima an moƴƴo e makko ko ɗum woni jikku moƴƴungu. O wi ya nabiyallah ko ayyonulaɗo allah zidni ɓeyda nan qala astaqim yandi feewu kala ko watta o waɗi yuhsin kulgu ka moƴƴin jikku mangu ko ɗiɗo tati o yamirnomo ɓe waynodiri. Rawahu malik ibn mu'az qala kana akhiru ma awsa bihi rasulullahi ko sakkiti ko nulaɗo sakkiti yamirde mo hina wada at rijlihi fil khurazi ko ƴetti koyngal ngal o waɗi ka ngeloba o wi qala ya mu'az yandi mu'az ahsin khulquka linnasi moƴƴinan jikku mangu yimɓe ɓen jikku mangu hollu jikku mangu jikku moƴƴu yimɓe ɓen ko ɗum o sakkiti yamirde aba zarri. Wa an abi zarri radiyallahu anhu qala qala linnabi sallallahu rasulullahi attaqillah yandi hulen allah haysuma kunta nokku wo ko wonde wattabi sayyi'ati jokkintin kala bongol mol moƴƴa bongol ngol waɗɗa alhasanata moƴƴol tamha ngol ɗon monto eyyi sa waɗi bongol a waɗi moƴƴol ngol ɗa no wawi ngol montude eyyi wa khaliqin nas jikkinor yimɓe ɓen bi khulqin husnin jikku moƴƴungu. Nam malheureusement tan o woni fayda ko nangue non vraiment ko machallah mi wiyata ceerno ibrahima haray yon andu tun wona yiɗende men woni ha ɗum ɗo woniri ni iɗen falano ko ɓuri ni moƴƴa kono tan o woni fayda ko nangue en
kono hiɗe miɗe toreyi on Naam. e artoygol e sa'aji ɗin continen fi o ko wiyete jikku Naam. tagaɗo e needi tagaɗo Naam. par ce que yo jama on falto moƴƴa koko aduɗon ɗo fof koko aduɗon ɗo fof Naam. si a dartidi a tawi koko jikku Naam. ko jikku awa tagaɗo no dowa heɓude jikku moƴƴu haray en artay e ɗum ɗo inchallahu e émission ñi aroyowo si Allah on jaaɓi enen toujours e ceerno Ibrahima wawen continde ɗum ɗo ha ɓe jofana en e ko yowiti fi jikku e needi jama on ɓurta faltade ko honno wawata wondirde e ɗimmoɓe mum ɓen nokku kala mo be ka hikkori wondude mawɓe ma hara ka wonirɗa toon haray vraiment meɗe yaafini mo moƴƴa ko wona seeɗa e fewndo ka waynodirten ɗo ceerno ceerno Mahamoudou mi anda sino woodi ko ɓeytano jama on ko waynodirten ɗo simin jonta ceerno Ibrahima kadi wooda ko ɓe jonni en ka waynodirten ɗo haray inchallah ko noon tun haray kono makiɗon ni nam haray tanji men ɗen ɗin woni wiyete ko timmi nam ko noon woniri ayi haray inchallah yewtere nden en jonande ceerno Ibrahima Sori nam ceerno Ibrahima Sori mi anda sino woodi ko ɓeytanon ɗo jamma on seeɗa ka waynodirten ɗo ko hon ɗum toriɗon toroto ɗon jamma o Naam, haray ko non woniri onon kadi o weltanama tawede amen ɗo hande nam ni no wirunomi ka aranum ni nam image nam ko gandal nam e jawdi nam e yimɓe ɓen inchallah woni ko addata image nam joni noon haray wona sama kala heɓata ɗum ɗo nam mi weltanike on nam ko ɗum waɗi so wimi on inna kayra ma atana wa sammara lahu lfata nam ma fihi nafu un lirwara dendagal ko neɗɗo wakkilanto ñorano fi mum yo taw ko nafata mo nafata windere nden fof inchallah ɗum ɗo noon ka wonɗen ɗo nam inchallahu no nafa windere nden fof haray min tori Allah yo Allah nawro o yeeso junna balɗe moƴƴina battane haray autorité sénégali on fof kadi en hiwrike ɗum saabu hiɗen andi assultanu zillullahi yahwi ilayhim almazlum nam kamɓe lamɓe ɓen ko kamɓe woni ɗowdi meɗen inchallah dendagal haajuji men koye maɓɓe soroyten haray en torike Allah kamɓe kadi yo Allah occuɓe yeeso men junna balɗe maɓɓe moƴƴina battane assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam nam musidɓe e nokku kala ka hikkorɗon fewndo o sayɗo ko ɗon men salminta on kadi mi weltano on min torano on jang e kisiye nokku kala ka hikkorɗon vraiment en arde émission on ha fewndo o sayɗo si allahu o newni jaaɓi hara en tintiɗi kadi yontere hande inchallahu enen e ceerno Ibrahima si tawi woni ɓe heeɓi tan illa ko wana ɗum hiɗen suheti ɓe ɗo kadi ɓe arta ɓe continue en koko ɓe fokkintinani en ɗo ha jofoya si allahu jaaɓi haray kala ko nanuɗon ga tawata hara min koye nder yewtere amen nden min faayi e moom meɗen tori o yaafuye illa ko wana ɗum kono faamiron kono jaman fof faamira min faandino haray so yi ko anduɗon men ŋaasi o nga meɗen tori o yaafuye haray ko tagaɗo wayno inchallah mi weltanike ka technicien jon ka ɓawa masi jito assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
Création Record.